Ni waaki na kwagirithio kwa barabara cia matuura matiganite wadi-ini cia kaunti ya Kiambu uria riu wambikitwo niguo kuhingura matuura ona maria monekaga gukorwo matiganeirio hari uthii wa na mbere. Kwitukira unyitaniri wa thirikari ya kaunti ino na arugamireria wadi, riu kaunti ya Kiambu iraheana matinga na tumodi twa guthondeka barabara kuri wodi-ini hari ukiumia guku mahigana marami ya kuhuthika ikienjwo kware-ini cia kaunti ino. Mwaka wa 2024 kaunti ya Kiambu tugukorwo gutire kilomita imwe uguo handu ngithio kore ati ndungihota gutonya ukinya hari urakinya. Wodi yothe wodi 60 thiini wa kaunti ya Kiambu barabara yothe hari iri tugikinyia mweri wa December 2023 tukorwo turutite wira ucio. Wira tukuruta guthii na mbere ni maintenance ya barabara icio tucoke tuthie tugikira garami, and that is popularly one of the procurement method whereby you look only for the raw materials and then you apply all your expertise and you use your own equipment. Kuringana na gavana wa kaunti ino Kimani wa Matagi, ikinyari ni rihuthitie waki wa barabara na njira nene guku rikinyihia muigana wa mbeca iria irahuthika hari waki wa barabara kwa muhiano wira uria ungihuthira ciringi milioni 3 ukirikana kurutwo na ciringi 400,000. Tuete ngari cia ahuria biashara guku gwitu Kiambu tugacikombora icio nicio gukorwo cigikuwa maramu na indo iria ingi cikwendekana kuria kurerekana karavati. The governor bought 4 new trucks, big dumper trucks, so that is one area. We also came up with the hiring of equipment and trucks. Mpango wa kutengeneza 7 kilometers per ward in our 60 wards, na leo tuko hapa Githunguri tukitengeneza part of the 7 kilometers. Currently kwenye tuko ni 2.5 kilometers zenye tunatengeneza leo. Ikinyari ni rigwetetwo kunyihia ciiko cia ungumania kuona hau kabere maabitha ya kaunti maraugumagia mubango wa uheani wa tenda cia waki wa barabara itiganite na kuria muthia waki utarakinyanagira uria kwagiriire. Jamara muoyo igakorwo ati garama ni tumiguithitie nigetha tuhote guthondeka barabara nyingi. Nikio ndoiga riu mubango uria tubangite ni wa kuhakikisha ati gutire barabara orone imwe gukorwo thiini wa kaunti ya Kiambu itari thondeke. Wameanza kutengeneza, inaonekana ta drainage zitakuwa, na unajua maji ndio huwa anaribu barabara. Sasa inaonekana wameinua juu, na tunaomba iwe ikiangaliwa. Waki ukoneka gukenererwo na njira nene ni aikari matuura matiganite kaunti-ini ino riu makiuga ona wonjoria wao ndumwe na urimi ni ukwagirira. Watu wanataabika sana kuweza kukuja katika hii njia, lakini juu sasa tumeanza kuona kazi ile walituambia watafanya, tumeshukuru sana. Tumepata kazi ya kutengeneza hii barabara, kutoka hii barabara ianze Hadini ya Kameme TV, Thirikari Bataro wa Mwagi.